Iya, iya.
औ nice park. This time it is quite soft. Not so strict, I mean, yeah. Dia naik jalan. Gaji milih. Koranai Sapa Korea sih, dia tulisin lagi. Kami pun dia jangan mandi kelas saya sudah dah. Duran Cup. Jadi namanya. Dan misalnya bilik dia, ini cara misi buat dia. Oke lah. Risiko naik batu aldi mesin dah. Sudah budung. Laki leh itu. Apa sih? Sebelah naik dendam merdeka. 운동 왜 봐?
Team Indian Army FT is zero so far. Mama sering cuma main arah Coca-Cola. Naik ke bawah kali. Jangan jadi motor dia. Soalnya ni, orang lain dia. Di sini tu ni. Oh, situ ni. Terus kena hari nak guna. Ini berhasil dah, ini hasil. Hah? Minggu kartu ada yang sulit. Minggu kartu ada yang sulit. Lagu tu dah pension dah lain. Pension dah macam mana tu? Pension aja lain. Strike. The substitution player for Indian Army, jersey number 27, Nitin, is in and replaced by jersey number 50, Ken Kumar SK. The number 2 goal by Northeast United FC.
na siyempre kung nag-ulang pa, kaya ba? Ha? Cash mo. Oo ba? Ay, wait. Manang pagod. Kurang kampu. Kurang kampu. Angkor keluar tuh, serius? Apa tuh dekat ini? Kurang beda beda. Mau kurang beda beda. Bisa ya? Mana beda? Ay, vino por Cali. Sí, hablamos. Tadi tadi, ini jelas orang beli.